Hapo watu wa Trans Nzoia tuko nyuma yenu, tunafanya kazi pamoja. Sawa sawa, na Mungu awabariki. Haya, tumebarikiwa na wewe, utubariki na mzigo. Atubariki asitubariki. Si Trans Nzoia kuna watu wetu wako huko na wanaishi na wao kwa amani na bila siasa ya ukabila, si ndio? Yes. And that is the politics we want in Kenya, ya kuleta watu wote pamoja. Ngapi nitangaze? Yarehe haraka huyo. Si ni youth leader? Mtu akiwa youth leader analeta kuleta. Hata hiyo mfuko ingine kama imebaki ingine 150,000. 150,000 shillings. Kwa haraka nataka nimkaribishe mbunge kuma kule Murang'a Kagema constituency, Mheshimiwa Kihungi. Kijana mchapakazi bila maneno mingi. Noyo ajirie councilor, leo ni mbunge, ale councilor TMCA, councilor. Karibu. Okay, asante sana the leader of majority, our speaker, na andũ agĩkũyũ mũrĩga inyuothe. Tũgeithanie ũguo mwathani agocwo. Ũguo mwerũ njĩtagwo Peter Irũngũ Kihungi, MP wa Kagema kũrĩa Murang'a County. Na niĩ hĩndĩ rĩa mbere ndambire gũkorwo ndĩ kanjũra, twarĩ na arahũka hĩndĩ ĩyo nake arĩ gũkũ Thika. Ngĩcoka ngĩtuĩka MCA. Na ndathi MCA gĩtuĩka leader of majority Murang'a County. Na ndĩmwĩre okorwo gwĩte kĩndũ gĩa bata thĩinĩ wa ũtongoria na mũgĩthurana nĩ mũgathura mũndũ na agathiĩ ekoera gatĩ kũrĩa thirikari-inĩ. Nĩ sawa sawa? Reke ndĩmwĩre gĩtĩ gĩkĩ kĩa leader of majority nĩkĩo gĩtĩ kĩrĩa gĩkuhĩrĩirie president mũno nginya kũrĩ speaker twĩ nake haha. Tondũ leader of majority nĩwe ũrũgamagĩrĩra president mbunge. Na budget ĩgĩikarĩrwo thĩ nĩwe ũkoragwo hau akiuga ũrĩa egũthiĩ na ũrĩa egũikara. Na nĩkĩo mũrona Gĩkũyũ mũrutĩirwo wĩra na njĩra ĩyo na mũtingĩthũa nĩ kũrutĩrwo wĩra. Ĩtiguo twarĩ na Mĩcuki Kagema. Hĩndĩ ya Mĩcuki gũtirĩ mũndũ wamenyaga ehera, nĩ gũgaikara gũtakũrutwo wĩra mĩaka 5 ũkona thirikari gũtirĩ kaũndũ kamwe gekwo. Thaa ici karĩa kararutirwo Uhuru akiuma. Ndĩmũthaithe andũ a Gĩkũyũ mwĩna njamba, na kĩndũ kĩmwe nyendeire Icũng'wa nĩ njamba na kĩhoto. Tondũ Icũng'wa arĩ leader of majority ndarĩ hĩndĩ angĩrũa na thirikari. Nĩ twanyitana? No cio njamba ndũrĩ andũ aingĩ. Ko ndĩmũthaithe rũgamai na Icũng'wa mũrutĩrwo wĩra, to hĩndĩ ĩrĩa to no ũgakinya ndagũgĩtũra nĩ mũkona karĩa tũnyuĩrĩire andũ a Kagema. Nĩ sawa sawa? Njoke ndĩmũthaithe kaũndũ kau Kagombe agweta nĩ njũĩ ajumbe a Kiambu mena ruo mũno nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo akĩaga kũmahe gĩtĩo na kũmanyũrũria na kũmanyita na gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire, na nĩ inyuĩ mũmathurĩte. No ndĩmũthaithe tondũ Icũng'wa nĩwe mũndũ ũrĩa mũnene mũno twĩ nake thirikari-inĩ Gĩkũyũ-inĩ. Ũhoro ũyũ wambirio nĩ mũndũ wetagwo Harĩ Thuku 1920. Nĩwe wambire gũcokanĩrĩria Gĩkũyũ na KCA. Eliud Mathu athomeire ha Alliance. Nĩwe wacokire agĩũka na kĩama gĩa KANU nakĩo. Kuma hau tũgĩũka Kenyatta. Kuma hau Kibaki aratũnyitĩra tũroka Uhuru. Gwakinya itua tũgũtua ta Gĩkũyũ na ũhoro wa kĩrĩma, mũtigathikĩrĩrie ũcio wĩ Njora Mũruma. Ithuĩ tũrĩ atongoria tũikare thĩ tũrore kana nĩ twagĩrĩire gũtwarana kana nĩ tũgũtigana. No haha gũtigana, reke tũtwarane to inyuĩ andũ a Kiambu nĩ inyuĩ mũkoretwo mũkĩamba kĩondo gĩa Gĩkũyũ na gĩa kĩrĩma. Ngai amũrathime na mwĩkĩrĩra mũrĩ a bata. Asante sana. Asante sana, tumpigie Mheshimiwa Kihungi makofi kuma Kagema. Jeraga Mheshimiwa Kihungi 100,000. Hivyo Mheshimiwa Kihungi amesema Kiambu County wingi wetu, kura zetu, ukishika Murang'a, ushike Kirinyaga, ushike Nyeri na hata uongeze bonus ya Laikipia, hawawezi kufikisha kura zetu. Kweli si kweli? Leo ni ndimeraga wale wengine wakisema Mount Kenya region, hii Kiambu sio Mount Kenya region, hii ni Kiambu region. Na hivyo tutire andũ akwĩrwo, na hivyo tuwĩra kana tigwa andũ aitũ. Sasa nataka kwa heshima nimkaribishe mama wetu wa county ya Kajiado, mrembo mama wa county yetu ya Kajiado, Lea Sankaire.
Tumkaribishe kwa makofi. Torari empowerment kwake Kajiado na leo tuko naye hapa. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Ishungwa, Leader of Majority, Speaker wetu wa National Assembly, pamoja na viongozi wote na watu wa Kikuyu hoye! Watu wa Kikuyu hoye! Nikisema Kimani Ishungwa mnasema 4 term, na tukisema William Ruto tunasemaje? Kimani Ishungwa. Wacha nisikie sauti na nione mikono ya Kimani Ishungwa. William Samoei Ruto. Nionyesheni kwa mkono William Samoei Ruto 2 term. Asanteni sana. Mimi naitwa Lea Sankaire, Mama County kutoka hapa Kajiado. Mimi ni jirani wenu hapa Kajiado, na leo mimi nimekuja kumshikilia majority leader wetu. Tumekuja kuinua watu wa Kikuyu County, wa Kikuyu constituency. Watu wa hapa tumekuja leo kuwasaidia ili tuwainue kutoka chini kwenda juu. Na mimi kwanza niwapongeze nyinyi sana, kwa sababu hapo awali mlipochaguana mlipata viongozi wa 30. Leo Kimani Ishungwa hayuko tu MP wa hapa Kikuyu constituency, lakini Kimani Ishungwa amekuwa kiongozi wa Kenya. Hebu jipigieni makofi kwa kuleta kiongozi wa Kenya. Leo Mheshimiwa Kimani Ishungwa anahitajika hapa Kikuyu, lakini pia anahitajika Kenya mzima. Mimi niwapongeze watu wa Kikuyu kwa kumzaa mtoto mzuri, mwanaume shupavu, ambaye leo kwa siasa za Kenya hakuna siku ambayo jina ya Kimani Ishungwa haiko kwa headline na haiko kwa TV zetu za Kenya. Wapi makofi ya Kimani Ishungwa? Na mimi washukuru sana, kwa sababu Kimani Ishungwa anapokuwa katika Kenya mzima, nyinyi pia mumeendelea kumshikilia. Na niwaombe watu wa Kikuyu hapa kwa hii constituency yake, jamani, endeleeni kumshikilia Kimani Ishungwa, endeleeni kutembea safari pamoja, maana ameinua Kikuyu constituency. Kikuyu constituency imejulikana Kenya mzima kwa sababu ya kuwa na kiongozi shupavu. Mimi sitaongea mengi, lakini pia nimewaletea salamu kutoka Kajiado County. Huko mimi niko na Njoroge wa Kajiado, wapi makofi yao? Nimelete salamu kutoka kina Njeri, kutoka kina Wamboi, kutoka kina Nyokabi, kutoka kina Wamboi, wa kutoka kule Kajiado County, wapi makofi yao? Na mimi leo nimesikia hapa mumezungumza sana, na kwa hii constituency ya Ishungwa mimi ninaona maendeleo. Muko na mabarabara, muko na affordable housing, SHA inafanya kazi, na nimeona leo watu wa pikipiki wameinuliwa, watu wa salon wameinuliwa, kila mtu ambaye anafanya biashara hapa Kikuyu wameinuliwa. Na mimi leo Mheshimiwa Ishungwa nakuomba, hawa watu wangu wako pale Kajiado, wacheni waitwe watu wa Kajiado. Wacheni kuwahesabu kama watu wa mlima, maana wao ni watu wa Kajiado. Mimi nimeona hapa kwa mapikipiki. Mimi niko na kina Njoroge wa pikipiki, niko na Mwangi wa pikipiki, lakini mimi sijaona leo mkiwapatia empowerment hapa kwa mlima. Mimi niko na ma-CHP, wanaitwa kina Njeri, wanaitwa kina Nyokabi, lakini leo mumewajenga hawa wa mlima. Mimi pia nikipeana bazari huko Kajiado, mimi naeka Njeri kwa mtandao. Nikijenga watu wa pikipiki, ninajenga Mwangi wangu wa Kajiado. Na nikipeana pesa ya ngaf, ninajenga Modhoni wangu wa Kajiado. Kwa hivyo hao wa Kajiado si wa mlima, ni watu wa Kajiado. Ile mlima wao wanajua ni ile ya Ngong Hills ambayo nyinyi mnaangalia, sisi tunaishi hapo. Kwa hivyo leo tukubaliane kwa hii mambo ya mlima, msihesabu watu wangu wa Kajiado. Ama namna gani? Nimeona mabarabara mingi imetengenezwa. Mimi ninalilia yangu ya Gataka, ninalilia yangu ya Masai.